Lakteche mawuok e gwenge mag Eastern kod Masawa mar piny Kenya omedo jiwo ikruok margi e riwore gi jowetegi mamoko e bwo riwruok lakteche mar KMPDU ne ng'anyo michano chak tarik 22 dwe mwantiere ni. Lakteche go mawuok e counties mag Embu, Meru, Tharaka Nithi, Isiolo kod Marsabit owacho ni maendi en achiel kuom yore mag sundo piny owacho mondo chop singo mane ochiwnegi e okanda mar winjruok mar dok e tich mane gichuoyo e kokgi. Jagoro maduong' mar KMPDU Davji Atela omedo ni osara margi osebedo ka deko chudo mar lakteche mag raga osetim e yo makare kendo gidwaro ni koro weche mag okumba mar thieth bende orangi e yo maler. Comrades, power. Power. Comrades, real. I do not know whether you not guys. But we want to address. Once we signed the return to work agreement, the county government and the national government went back to slumberland. And they forgot about the issues that we had raised, and they have not had any interest to implement it because of politics. But as doctors, we have said and we reiterate that come 22nd midnight, not a single doctor in all the hospitals in the country, both national referral hospitals, the county referral hospital will be at work. We will leave the hospital for the politicians to run them because we pay them taxes. And the priorities is not for healthcare for the health services to be as expected. The adjustment of those salaries in the payslip, none of the counties has done this. Sisi tumekuja hapa Embu County kusema ya kwamba kama branch na madaktari wa Embu County tutashirikiana na madaktari wengine wote nchi mzima kwa hii mgomo yenye inakuja. Before hizi 21 days zikwishe, ni matakwa ambayo wako na uwezo wa kushughulikia. Kuna shortage kubwa ya madaktari ambao hawajaajiriwa hapa Embu County, yet serikali kuu tulikuwa tumeelezana na wao ya kwamba kutaajiriwa madaktari 2000.